Komparativ, drugi deo, teži deo. Gledamo nastavak ji. Kad kombinujete sa slovima g i z, postaje ž. Dug, duži, najduži. Brz, brži, najbrži. Nastavak ji, kad kombinujete sa n, to postaje logično nj. Posjećaj. Crnji, crnji. Crn, crnji, najcrnji. Mislim da je malo jasnije. Zatim, nastavak ji, kad kombinujete sa d, dobijate đ. Mlad, mlađi, najmlađi. To možete čak i osjetiti. Probajte mladji, mlađi. Onda imamo ovakve reči sa p, b i v. Kada imate p, gluplji, nije gluplji, nego gluplji. Znači, sa ovim slovima imamo lj. Glup, gluplji, najgluplji. Grub, grublji, najgrublji. Plav, plavlji, najplavlji. Ovde ste primetili kratke jednosložne reči. Sad imamo dvosložne. Kada su nam na ak ili ok, onda samo ne koristimo to ak ili ok. Znači, z, niz, plus ji, niži, najniži. Tanak, znači ne koristimo ak. Tan, ji, tanji, najtanji. Visok, ne koristimo ok. Viši, najviši. S i j daju š. Viši, najviši. Verovatno je ovo malo teže, ali imam sada jedan zadatak za vas. Vežbajte srpski i opštu kulturu, odgovorite na ova pitanja. Ko je najviši čovek na svetu? Koja je najbrža ptica na svetu? Ko su najniži ljudi? Koji je najgluplji film koji ste gledali? Ovo je već lično mišljenje. Pauzirajte video i odgovorite. Najviši čovjek na svetu je farmer iz Turske. To sam videla na Wikipediji. Najbrža ptica na svetu je sivi soko, a najniži ljudi su pigmeji. Poslednje pitanje je lično mišljenje. Na primjer, ja ne volim film House of Gucci. To je možda najgluplji film koji sam ja gledala. Hvala. Vidimo se na sljedećem času. Čekirajte period od 30. juna do 6. jula za letnju školu u Beogradu. Pričat ćemo o različitim temama, na primjer o srpskim svadbama, srpskoj hrani, probat ćemo neku srpsku hranu, o srpskoj kulturi, ići ćemo na razne izlete, na primjer ići ćemo na Avalu, ići ćemo u neke srpske muzeje i također dobit ćete vredne nagrade. Na kraju letnje škole je kviz u kom se takmičite. Vidimo se na sljedećem času.